Ekologija, ako se ona dubinski želi savladati, podrazumijeva i promjenu međuljudskih odnosa. To jest moral koji je vladao tokom industrijske revolucije, od pojave parne mašine do danas, taj moral potlačivanja, čuvanja informacija, procenata, preprodaje, malverzacija, taj moral se umorio, prosto ljudska inteligencija ga je prozrela i to što donosi novo društvo koje će biti ekološki svjesno zapravo je jedan vrlo stari oblik komuniciranja koji se zove povjerenje između ljudi. Ne treba da imate povjerenje u sve ljude. Novo društvo ne podrazumijeva lidera koga svi slušaju. Novo društvo, zahvaljujući globalnoj komunikaciji, prije svega se zasniva na malim mrežama, malim grupama ljudi, 3, 4, 5, 7 koji imaju povjerenje između sebe. Predlažem vam svima koji želite da se aktivirate na ovom polju da postanete članovi kućnog savjeta, eventualno predsjednici kućnih savjeta, jer će kućni savjet kao nukleus socijalni, ekološki moći da bude pravno lice i da se nosi ravnopravno u koštac sa okoštalim društvenim sistemima. Hvala toliko.